Dobuwe ba dogna da phokele titio aso mo tigba amu thobo ko aderki takasolo tigna kuba o kya email weda ki NU Mudro News ni lo with asu okodogna bariki w Tini i takasolo bugduno badogna da phut phamiwe BJF atuda maplima phugumna thipo kopodo tadiok so gini lo KNU Mudro dakso la January risito kirokisiki ni Pela January nui to kirokisiki ni halako lunary circuit BJF tagatho tisilwi turiko mi mochi apwa somoni ko phura tiboko tithoki do me priphoki tota parphado tewele tidba ma to koda do kotuli bani lo dini to tegdo wele kotuli pha taba lekha atugle bani lo kotuli timi lekha orkho kedwe ukwiwe to watir pha ini lo dini to Pela January khito kirokisiki ni halako lunar khoso to yonogli da tuple tumudo nilo khawara tumo soro le phapo gwapu munuti wa kho talo de blo ni lo to kho ptinya bala tumo soro patiura khiga ni lo Pela January khito kirokisiki ni wa kho nunai tasi dimini so to yonogli da tuple tumudo tukinogi yesu to phola turiya por phanila khawara tumo soro le tomorrow to me ki brother tumosoro patiwe ki gani lo to hope honari lumini so to nila khawa tumosoro ole to le brother tumosoro pa badwe gani lo dine to phe honari kisi so to nila ko do wera nila khawa da tumosoro ole to khiko khompu hogo brother tumosoro patiwe thega do badwe ki gani lo Pela January khito kirokisiki ni wako queenaries do tilole sidinary asogto yandogli da tuple tumudo turiti yakhi to date upon khawra tu mosoro lemolo glor blo do tu mosoro atoli hagawara ta khoni lo to to phe tenari sogto yandogli da tuple tumudo ni lo khagdawara tu mosoro le thiti blo ni lo tinya ba le tu mosoro pa tiura je ga ni lo Tini i takasolo bugduno badona da phomiyara pweni lo mo badona da phokore ba mi thoboniki w do malo